Langtok Timung pen rina terang ti masuk po akleng Dr. Longmindar Timung methang LRS Diagnostics Clinic akimi Kangpu pon. Bokajan Municipal Board Chairman Sardili Berideng pen LRS Diagnostics Clinic kimi Kangpu pon. Sonsi National Highway 39 pen 500 meter an bakke helo Bokajan Police Station adung mukhia Bokajan along Dr. Longmindar Timung pen LRS Diagnostics Clinic kimi Kangpu. Aduntu Bokajan naha waraphan isi birta keme madete bok het keso kecelang adim Kangpu pon theke Dr. Longmindar Timung aphan choro pajir kenang sot puta hadak aradatum ferangke tum phan nang pachini dun. Bangso klinik Kangpu pon lake jasemet kar benglong pen angtan keso kecelang dam kasiksak do an pen isi kejok wanje phan pu matha damsi Kangpu pon lo lasi keso kecelang ahem kahumri dam nang ji apor lake ada porphai nerkep pen ajo porphai nerkep an pusi Dr. Longmindar Timung pen pachini pon. LRS Diagnostics Clinic along the inauguration Dr. Longmindar alang inahan lo inauguration kurini ini kuring so ini impukon lo kata itu dah bukan lo isi mesenason ngomong lo kampang teknologi di itu lahai case ans kami itu di mampu di pudam nai non ke itu lahai ta dam lo dah kamu ini ya kimia ni maka tamu itu bukan apa itu laso facility tak betul bang ke lason itu bukan karena ada lah itu mukhya road along situ bukan municipal board under situ